ablihan sir. Ablihan? Ano ako man? Okay, ablihan sir Han. Ablihan? Oo nga naman. Pakasod. Ano man? Pakasod. Okay. Ay, ganun sa man eh. Pala pakasod. Baway makasud. Sirhan. Kay? Para makasod. Ablihan. Kay, ano man? Para makasod. Ablihan para makita noon sa isod. Ay, ambot lang. Masa na yung pagkaon. Para mudayon o kinsa nanuktok. Ablihan. Kay? Nindot mga ablihan. Kada ka makasulod. Depende unsay ablihan, sir. Kung unsay siradan. Kung pita ka, ablihan. Kung malas, siradan. Ablihan permi. Sirhan, Ano man? langawon niya. Ano man kay? Ablihan. Tupak ko na. Ablihan naman na sir Han. Ha? Ablihan. Tupak ko na. Ablihan sir Han. Wala. Ablihan na sir Han. Tupak ko na. Ablihan sir Han. Wow. Tupak ko na. Ablihan sir Han. Sino naman kayo tumaga? Sino naman kaga?